Kunan mikanchi 25 de marzo de 2020. Kunan punja villachikunapi ninajun Otavalopi ña shuk coronavirus nishka unkuywan ña hapitukushka nin. Shina nishpa llaktakunapi ñawpa pushakuna kawsakuna tukuykunallata mancharishkakuna kan. Chaymanta ñukanchika wasi ukupilla yalinajunchik na kaynanimantallata ña ishkay semanapish tukujun shinata na llukshishkanchik. Chayra Otavalukunaman pueblo ciudadkunapika chayrami na llukshinapa ninajuñarin. Ñukanchika na llukshishpa purinajunchik. Chaymanta tukuykunata mayayta churapani ama mancharipashunchik, wasikupi alipashunchik, wasipi ñukanchik hampikunata upyashpa, ñukanchika kaypi ama kay gripe unkuy hapitukunkapa ñukanchik jiwakunata, zampukunata kutashpa, chinakunata zampu yakukunata, achucha yakukunata ima upyashpa yalinajunchik. Kaypi kashna hampikunata upyanajunchik, kaypi rikupankichik, kaypi zampu llullu chayra viñaju yuragu, shinallata charinchik chilka, charipanchik kaypika filimuyu, shinallata achucha, shinallata eucalipto tapish churapanchik, tigradillo iman, shina kaypi ñakuta charipanchik rikuychik mutijiwa, muti sisagu rikuy mutijiwata churanchik. Chaykuna tukuyta takashpa, kutashpa chay yakukuta upyana kanchik ukuman, ama ñukanchikta yapa rupay hapichun. Shinashpa ama ujuykunamanpash ashtawan hapitukunkapa, ama coronavirus mayman tigrachun. Ñukanchik shina yalinajunpanchik.